on meil ehitatud paat ja me sõidame sellega siin igal pool ringi, käime palju ujumas ja vaatab lihtsalt niisama. Praegu on kell 3 ja kohe tuleb Kristjan, siis me sõidame tema autoga Sloveeniasse ühele BMX Jamile ja minul on praegu flat. Because my paint on my frame is going away like nothing.
nagrade, ampak so to nekaj glopet kode v redu. Jaz si ga gledate predvčera. Nagrade ga gledate, prosim. To je bil prvi rider, drugi rider bo Chris iz Estonije. Chris. For slinging them 180 beans from the box. Drugi rider Chris iz Estonije je prišel in dobi koledar in sticker pad. In imamo še eno nagrado. BMX Jam on läbi, ma sain teise koha ja ma sain juba 3. korda enam flatti, nii et praegu Kristjan viis selle autosse ja ma võtan siit praegu Mäkkist midagi süüa. Ma kasutan oma telefonilampi, et saada natuke valgust sellele reilile ja teen siin paar klippi enne kui ma ära lähen.